Bismillahirrahmanirrahim. Ez dixwazim behsa têkiliyên Kurd û Filistîniya bikim. Çima hinekî Kurd a xwesa dijminî û neyarî û dijberiya miletê Filistînê dikin. Divê em destê xwe bidin ser wîcdana xwe li meselê baş bêalî lê mêze bikin. Şerê gava Seddam sala 1980 da li hemberî Îranê dest bi şer kir, îro İsraîl çawa ji berdêla Amerîka û Xerbî û dewletê Ereba ve şerê Hemasê dike, Xezayê dike. Seddam Hüseyin jî her wisa em bê hevalê Amerîka ê rojhilatan navîn ê herî em bê baş û qenc bû ji bo ku şerê Îranê bike. Tamamê dewletê Xerbî, Amerîka û tamamê dewletê Ereba alîkariya Seddam dikir, wî jî şerê Îranê dikir. Di nava şerê Îranê da jî Kurd jî dijî Seddam bû. û wan jî dijî Seddam şer dikir. Tamamê dewletê Ereba perê xwe û bi silahê xwe pişta Seddam bû, tevê dewleta Amerîka. Wê wextê Helepçe û heta Nod û Sisiya şûn ve tu nav û dengekî milletê Filistînê, Hemasê an jî em bê El-Fatihê li cigê destê wan da gundekî ji destê wan da tune bû. Nod û Sisiya şûn ve li peymana em bê Osloyê Yaser Arafat û İsraîlê hev kirin rabûsiya xwe ew jî xwe re korekî nû çêkirin ji bo ku hinek Filistînê idare bikin. Baş e, îro kesî ku dijminiya Filistîniya dike, gava Seddam Hüseyin Helepçe lê dixist dikuş qetliyam kir. Tamamê Ereba pişta Seddam bû. Suudî Arabistan, İmarat, Bahreyn, Qatar, Mısır, Ürdün, Umman, Kuveyt tev li pişta Seddam bû. û bi çek û silahê xwe pişta Seddam dikir. Digo hada qehremanul Arab, digo va em bê vê qehremanê digo efû ku hada betelul Arab, digo eva betelê qehremanê Ereb e. û Seddam Hüseyin bi çek û silah û perê Ereb û Amerîka qetliyamekî mezin li başûrê Kurdistanê kir, Helepçe qetliyam kir. Çima Kurdê me dijatiya Suudî Arabistan, dijminiya wan İmarat, Bahreyn, Kuveytê nakin? Çima dijminiya ku ne gundekî destê wan da tune bê wextê, çima dijminiya Yaser Arafat dikin? Ajê Yaser Arafat ne, dijminiya Filistîniya dikin. Bala xwe bidê di vir da du beş Kurd hene, çima dijminiya Filistîniya dikin? Beşê yekem, ev kesê layık û sekûler in, propaganda Mossadê û İsraîl û eştera bivêjin Siyonîzmê dikin û her wisa pirê wana jî çini em bivêjin emîl û hevalgir û hevalbendê İsraîl in. Lewra İsraîl dixwaze wisa propaganda Filistînê werî kirinê, Filistînê şeytan nîşan bide ji bo ku qetliyama İsraîl li ser Hemasê yan li ser Xezayê meşru werî nîşan danî. Evan kesene hem dijminê din İslamê ne û hem jî ji bo xatirê ku propaganda em bivê masoniyê bikin û pirê wan jî masonin medya destê medya dunê gide destê masona da destê CIA'yê de ê Kurda jî têda ye, evana dijminiya Filistîniya dikin. Yaser Arafatî ku hûn dijminiya wan dikin, wî dike ew Yaser Arafat ew ji mîna we sosyalîst bû, komünîst bû, ladînî bû, bêdîn û bêîman bû. Her wisa faşîstekî eqçikî Ereba bû. Baş e? Ê ku li Xezayê, ê ku li bin desthilatî Abbas da Yaser Arafat da heykelê Seddam çêkir, Yaser Arafat bû. Ne Xeza bû û ne jî Hemas bû, ne jî Müslümanên Ereb, Müslümanê Filistînî bû. Em Yaser Arafat bû, Yaser Arafat jî yekî faşîstekî mîna we bû û dijatî û dijminiya İslamê dikir, hûn çawa dijminê İslamê. Evana fehm dikin, vana propaganda Mossadê dikin, ê em bê masona dikin, Siyonîzmê dikin, sirf ji bo xatirê ku Kurda têkin dijminê Filistînê
و یا ام ببیجن مشروعیت قتلیام و هویتی و وحشت اسرائیل سر غزه راست نشان بده. باشه تی گوتنی حافظ یاسر عرفات چویش صدام گوتی دستی تخواش دستما وان زاروک شیطان کجی نکشت. اصل و اساسی یا تون ورو درو دما یاسر عرفات هاف پرسینی که هون جملته که مظلوم صدام لکردان مظلوم ظلم کری قتلام که پر دورا که سلاح کیمیاوی آبتی نوا کرده گفت اف مسئله که عراقی نافخایی امخواه تبلی نکن ایرو گوات مظلوم با کی جان دیکتاتور و خوینمیش و خوینخوار دنیای پشگیدیت تبه که دو دنگی خواه نک اسرائیل به یک کلمه که بحثا کردانا که لورا ببیجن اجاره که بگیجی هنگش پشگیره اسرائیل دکه و گوتنی به هر سر فلسطینی جی و شاقی صدام تنی پشگیریا فلسطینیا دکر جا عربا افتیشه که پر نورماله که ام ببین فلسطینی و وقتی که چل روکت آفته اسرائیل جاره اول دنیا ده و تشتی بکر لور اجبو ما کرداش در بازده ایدو دا کرد می خواده گراوی مسلمان یعنی دوی گوا مزینی مرا سلوبه ده خوارنا مرا سورچ روبه کرد مسلمان به هاولن زمین وان تونه پریوانا سیاست وان تونه o em bi akıldanayı van Kurd sosyalist و komünist peri ona evi ku medya van hey van medya seyredike van çi peşkeş kır ucu kabul dik. Avcı xwaliserin ne İslam faham kırını ne insaniyet faham kırını. Peri Kurdin Müslümani ku dijatiya Filistini u peşgidiya em bi kedike İsrail dike. Avana jî xwaliserin em bi rêberê wan Kurdê layık û seküler ne insaniyet cemahin ne din hey tani bir navi din qasad ki İslam iştişki nizam. Bala xabidi ev şerri hanena ji Adem aleyhissalatu vesselam dest peki şerri hak u batıl hatta rojayru. İro ez iddia dikim du dünyayı da em bibi perçek ardi ku serice katliam u siyonizmi ra ji siyaseta şeytaniye Amerika ra danani Gazze'yi o milleti Gazze'yi. Defem kır. Kahramanı ki mezun nişanda o levra hafti hazan insan hatı kuştu. Ev temsiliye hakkı batıl dıkı. Bala xobi de Xwedê Teala dibêje وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ Me her vaha her peygamber ara peygamber ra men neyare ji insan u jina neyar jara dani yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufel kavli gurura her usa du goy hev da gotine xamilan dedviş bu hevdu baxapine ev sosyal medya civaki eva kute da dijatu düşmünya Filistin'i tekirin binavi Kürdiye kesinlikle bana یک جوان کسی کو تمثیلیه شیطان دکن پیرو شیطان لسر روز ریچ و شوپا شیطان ایکو شیطان تمثیل دکن امریکا و غربه تفهم کرد وانا ظلم و زورداری دنیای دکن کرد مهونجی دون دسته گیوان ظالم و زورداره های جخو هبن و دنیا و اشخواه تونیه ولاتی و دنیا دا اشخواه تونیه هم دنیای دا من انسان اشخواه ناجین ولاتی متونه لیوان پارتی و لیخستن لایق و سکولر تبی وار روزنامه کورو روشنکورو اشترا ببین رونکوری نوی رونکوی دردی کهون اوجی آخرت و خراب دکه هون لجم ظالم جه خود گره هون لدجه مظلومان های وجهتونه و جل اخوار جهنم رخصتی هون نفن پی ربی شیطانو هور بند شیطان ایدوی که فی اسرائیل مرا شکری ایکو ترکی کولا اسرائیل سیونیزم گاوا Saddam li Kurda dixist temamê dewletê dunya giştişte Saddam dikir. Kala di netewê belawele da di netewê yekbûyî da di meclîsa edaletê ne meclîsa emê da dîwana zulmê da a Den Haagê da tu qerarekî ji bo Kurda hatî girtinê hûn bîle sibe koletiya xelkê û hûn bîle sibe eştera bî paletiya xelkê dike. Kez ve pêş xweşa say nakir. Li dînê xwe bizverin, lîmana xwe bizverin, insan bin, mîna milletê Gazayê serbilin bin, dexer qedrê we bizanibe. Na,
وچخوا کولتیه بکن کولتیه و بقاسی خدمتا و دقیق خدمتا و خلاص بو کولتیه وش خلاص دور تفهم کرد صدام حسین ظلم دکر کولتیه و خلاص بو برن اشتم کی جان دنیای دا کولتیه و خلاص بو امریکا پایینه کی حاشا لقورکی ویدخه و داوی مزبله داوی تاریخا مزبلی هر وسه هنجی وسانه لورا انیا شر امریکا و هواربندی خویه اولدیجی اسلام مسلمان شر دکن مسلمان اسلامی نظام مسلمان قرآن نظام مسلمان کو هاج پیام قرآن اتنیه هم bunu پیرو şeytan هم نزانن mücadele حق و باطل چی هم نزانن ایکو ام بردادن هفدو ام کنن دجمنی هفدو گج ام سیونیزم و هوالبند سیونیزمی جه عربا جه ترکا جه اوا ام بی وانانه کی گوتی مباحث حلب چی نکری کی گوتی مباحث ظلم کردان نکری کی گوتی مباحث افرینی نکری کی گوتی مباحث اشتر سرکانی نکری یعنی از گواه هاتم گتن که هاتم محکمی ifade کو منور دایه ام بی مستمسکاتی کو دلیلی کو محکمی پیشکش گیری از گیش گیگارا سر اینترنتی بلا بکم یان ایرو دروجه ودا zulm heri mezin لسر فلسطین'e tekirni em vek insan vek Müslüman ve em liba Filistin yabın. Tamamı devleti Avrupa milleti vi go cisedi not bir gel Filistin'e dijatu dijmine İsrail'deki. Sırf devleti van, hükümeti van ambisiyonist perestin. Van devleti Avrupa güç bir akılın, nezan, bir hişin, en bir tüneyi, en bir hunkur teni çunik peşgiriya İsrail'deki. İro İsrail de dünyada keti lisar raş devleteka en bir katliam kiri. Hafte hazar insan kuşti, 40,000 20,000 zarok kuşti. En bir 2 milyon insan jibirşi işti, tih işti, malama xarab kiri. Katliam ki mezin kiri, ruraşa dünya kiri. Huci çunu bunu en bir çunu bunun hevalbendi İsrail o dijatiya Müslümana dikin, hun dve qey, hun tişkiş kurdara dikin. Hum beri kurda dedim beri raş. Hum beri kurda nada insaniyeti, nada muruvati. Hum beri kurda dedim beri raş. 7 sal hum bij İsrail'a Amerika hizmeti bikine ki Amerika ve İsrail juvara devleti şenak. Lavra serok lavra veziri devrayı İsrail go Kurd ser axa babu kalemey ne gur ser axa khoy. Hevalbend İsrail'i bir akli bir mecu ve İsrail çaş bara devleti çek. İsrail devleteka tüccari, aşti, merhamet, insaniyet, müruvati de felsefeyi da tüney. Evi Siyonizmi ne Yahudiya, hakaretil Yahudiya nekim Siyonizmi devlete de kurdaj, arde de kurdaj desti vanday. De arde mev'ide, arde kujvarati ve arde kirini pişti 20 sal denen belki emdemlerin van video mehebe di halk ilmen lemme rahmeti bkhuni lwajin alati bkhuni.